Uba H Brolding Nongsit kum kajing kersha ni kishnong banya khone kajing pang COVID-19 ulasam de ki PA system ne ki tiar pin sawa shikilai pisantali kishnong ki baha bhakamau that Raishan constituency. Yakini ki tiar lasa makajialang kablalong hakasisa jan yakinshi ha kabladon lang ru MTC kamau that Raishan Pariang uba jambor war. Uba bral ulai thu bagi babon kishnong gila kintu yu ban penyo de ki tiar pin sawa na kabenta bakin penan kam kum hakini gisngi bayakhun yakini kajing pang namar baki kishnong gidan kam ban pin panai kino kijing patha jo ka sarkar. Nangta kijing kintu baki kijing hikai na kishnong ki hab ban pin pana na kabenta kajing pin sngo thu alor kajing pang coronavirus. Kumda na kaliang jo u la shimkhia ban penyo lingba ke MLA scheme. Ulong ru bah ka khep baningkong on sam shwa shakilai santli kishnong khamtam kitu ki bamdan ki tiar pen sawa bar ki bladon ru henry kimpat biang. Ha ka khep ka baar la dadan kam ki wei par kishnong on sa sam biang shaki. Negative TFM chuang aju sam ya ka scheme. Kadan arlak siteng sismen. Ngaju ai dak tu ki tiar pen nakibalang. Kat kun ka ji juma hakini kisni kiba manta ba kajiban kam kiba hakmat ban yakun ya kunye uknyang jipang coronavirus ya kabang ang lakot COVID-19 kaprisyempnya ya kisodar senang sketrisnang ban pendana ya kajiban pendana baka sarkar kajisya ban pendana Haki langsung senang berper habar ki babun tak kijing penbenar. Ma kosemnya ia ki sodar senang sekretari senang. Papa ngaperkat ia kena kalau idam kam kerki. Balag nak ngide ban sangai sya. Ya kena kejisam ia kena kita terput. Yang tang ngapen kelana sya. Ban aino bagini kitiar pensawa. Kenapa ba kisah senang sekretari senang? Ilang senang gitu dulu. Kisah klub dia ka kalau usaha lang sekretari senang kin pensai, kin gitu pensai, lain ka jus senang gitu pentet. Ya kin langsung senang jang ka mentarasan gitu. Menduru ia ka state hebro gobe. Hagani ke jalang layo jingkran ru no ba jambor ubala kintu ikishnong ban penan kam hok ikini kitiar bakila yo. Kathong bat ka jingthu jongi kum ka party UDP. Nadu kisnam baro ke bala lekno khamtam hakipor bang yo kalat banwan sekisnong ki thau ki jongphi naga benta ban pan ye ka jingitrelang ban pan ye ka jingkersan naga benta ka party UDP ka jongi ba ngin penjob ye ka election yo MLA jongi bat kumju ro haga election MDC ngi ju pen kan mau pangi dan ya ka thong bangin ai ya ka jing sakri naga benta jong ki patpa